Jewe misi Thadeo niba atavuyeho urumva ngo yigendere jewe stade azayicaramo n'urubyaro rwiwe gusa. Twaje kuri stade twitabiriye APR yarahita amanota imusanze ni mukeba wacu niyo tuba duhanganye no muri champion ku bikombe, ariko ibintu abakinyi bakinyana mu kibuga tubonye ntaho bizageza ikipe, ntaho bizatugeza twebwe nk'abakuzi ba sport. Uragira uti abakinnyi batengushye, abakinyi badutengushye, komite nta kimariye sport, nta kimaza biragaragara, abatoza nta kintu barembe sport biragaragara, nta kintu bamaze. Ikibazo Thadeo naga ryo kibazo abano ino komite nyobozi ya Rayon Sport uri kumva niyo ifite ikibazo, uri kumva ubu tuvugana komite ya Rayon Sport niyo ifite ikibazo. Thadeo yegure niwe kibazo yegure Thadeo yegure ngoma gutsinda ibitego bitanu. Nyuma y'iminsi 374 Twagirayezu Gasigwa Thadeo ntakiri perezida w'umuryango wa Rayon Sport. Ni umugabo uzibukirwa ku bihe bitandukanye, imbwirwaruhame zitandukanye ndetse n'ibihe bitandukanye yagiriye muri iyi kipe ya Rayon Sport. Twagirayezu Gasigwa Thadeo azibuka nk'umwe mu bayobozi ba Rayon Sport babayeho, ariko ubuyobozi bwe bukaba bwarakikijwe cyane n'amagambo menshi yaturutse mu bafana bamusaba kuba yakegura cyangwa se akava mu nshingano zo kuyobora iyi kipe. Azibuka kandi nk'umwe mu bayobozi bahanganye cyane n'abandi bayobozi bayoboye iyi kipe, abenshi barimo bitwa imena za Rayon Sport. Twagirayezu Gasigwa Thadeo yagizwe perezida wa Rayon Sport cyangwa se w'umuryango wa Rayon Sport hari ku itariki 16 z'ukwezi k'Ugushyingo cyangwa se ukwezi kwa 11 mwaka wa 2024, hari mu nama y'inteko rusange y'umuryango wa Rayon Sport yabereye mu Nzove ishyiraho ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Icyo gihe Twagirayezu Thadeo yagizwe umuyobozi w'umuryango wa Rayon Sport, naho Paul Muvunyi agirwa umuyobozi w'ikirenga wa komite nyobozi y'ikirenga ya Rayon Sport. Twagirayezu Gasigwa Thadeo ubwa mbere yarabaye mu buyobozi bwa Rayon Sport kuko mwaka wa 2019 yari muri komite yari yobowe na Munyakazi Sadate. Icyo gihe akaba yari vice perezida yungirije n'ubundi nyine Munyakazi Sadate. Sibyo gusa kuko nyuma yaho mwaka wa 2020 Twagirayezu Thadeo yari muri komite y'inzibacyuho yashyizweho n'urwego rw'imiyoborere RGB hari mu mwaka wa 2020. Nyuma yo kugirwa umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport, Twagirayezu Thadeo yayoboye ikipe gusa ntabwo ibihe bye byigeze bibasha kuzana ibikombe mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport mu mwaka w'imikino wa 2024 2025 nta gikombe na kimwe yigeze ibasha kwegukana, kuko igikombe cya shampiyona yagitakaje bigeze ku murizo wacyo. Igitakaza by'umwihariko abenshi bibuka umukino mu karere ka Bugesera, umukino abafana ba Rayon Sport basohotse mu kibuga bagateza imvururu bikanatuma uyu mukino uhagarikwa utarangiye. Ni umukino ikipe ya Rayon Sport isa nkaho ariho yatereye igikombe, maze igikombe cya shampiyona kigenda ubwo ngubwo. Igikombe cy'amahoro ntabwo nacyo ikipe ya Rayon Sport igeze ibasha kucyegukana, kuko iyi kipe yatsinzwe na umukino wa nyuma n'ikipe ya APR FC mu mikino y'igikombe cy'amahoro, ikaba yarayitsinze ibitego 2 gusa. Abenshi barabyibuka muri uyu mwaka mu kwezi kwa Gicurasi ibitego bya Cheikh Jibril Watara. Nyuma yaho Twagirayezu Thadeo yinjiye mu bihe by'isoko ry'igura n'igurisha, aho yaguriye Rayon Sport abakinnyi bagiye batandukanye. Ku ngoma ye nibwo muri Rayon Sport hasinyishijwe abakinnyi batandukanye, barimo umurundi Abedi Bigirimana, barimo kandi umurundi mugenzi we yitwa Prince Musore, akaza n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Twagirayezu Gasigwa Thadeo ntakiri perezida wa Rayon Sport. Ibi ni amakuru atagishidikanywaho cyangwa se ni amakuru y'imamo, kuko ku munsi w'ejo mu ijoro ryakeye ku itariki 25 z'ukwezi k'Ugushyingo nibwo hasohotse itangazo riturutse mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, itangazo ryatangazaga ubuyobozi bw'inzibacyuho bwa Rayon Sport mu gihe kigera ku mezi 3 ari imbere. Uri tangazo ryasohotse ahagana ku isaha y'isa 7 z'ijoro, ryatangazaga byeruye nta rujijo ndetse mu buryo budasubirwaho ko Twagirayezu Gasigwa Thadeo atakiri perezida wa Rayon Sport. Iryo tangazo ryagiraga riti: hashingiwe ku itegeko nomero 56/2016 ryo kuwa 16 Ukuboza umwaka wa 2016 rishyiraho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB,
rikanagena inshingano, imiterere n'imikorere yarwo ndetse n'itegeko nomero 58 akarongo 2024 ryo kuwa 20 Kamena umwaka 2024 rigenga imiryango nyarwanda itari ya leta. Kuri uyu wa 25 Gushyingo 2025 RGB yagiranye inama n'ubuyobozi bw'umuryango wa Rayon Sport hagamijwe gukemura ibibazo bikomeje kugaragara mu miyoborere bigira ingaruka ku mikorere y'ikipe, imiyoborere yayo n'umusanzu wayo mu iterambere rya siporo mu Rwanda. Nyuma yo gusuzuma byimbitse ibi bibazo, inama yafashe umwanzuro wo guhagarika inzego zose zari ziyoboye umuryango wa Rayon Sport, arizo inama y'ubutegetsi, komite nyobozi, komite ngenzuzi ndetse n'akanama gashinzwe gukemura amakimbirane. Hashyizweho komite y'agateganyo ifite inshingano zikurikira: gusuzuma no kuvugurura amategeko y'umuryango wa Rayon Sport, gusesengura no kuvugurura inzego z'imiyoborere hagenwa n'inshingano zazo, gukurikirana igenzura external audit ry'imikorere y'umuryango, gusigasira ubumwe n'ubusugire bw'umuryango wa Rayon Sport mu gihe cy'inzibacyuho, gukurikirana ibikorwa n'imirimo yose y'umuryango mu gihe cy'amezi 3. Abagize komite y'inzibacyuho ni Bwana Murenzi Abudara ukuriye komite y'inzibacyuho, Maître Jean Bosco Nubumwe, Madame Jose Akayezu, Bwana Gakwaya Olivier na Bwana Nsabyimana Baptiste. RGB irakomeza gufasha Rayon Sport mu ishyirwa mu bikorwa ry'izi mpinduka hagamijwe gutuma ikora mu buryo burambye bwa kinyamwuga kandi bujyanye n'amategeko ndetse n'amahame y'imiyoborere myiza. Izi ngamba ni intambwe ikomeye mu kugarura ituze no gukomeza gushimangira imiyoborere myiza mu muryango wa Rayon Sport. Murenzi Abudara wagiriwe icyizere cyo kuyobora ikipe ya Rayon Sport ntabwo ari umuntu mushya mu ikipe ya Rayon Sport ndetse by'umwihariko mu buyobozi bwayo, kuko uyu mugabo yayoboye ikipe mu mwaka wa 2013 ubwo ikipe yasubiraga ku ivuko mu karere ka Nyanza, ndetse icyo gihe nawe yari meya w'akarere ka Nyanza. Iyi kipe ya Rayon Sport muri uwo mwaka wa 2013 yanatwayemo igikombe cya shampiyona. Icyo gihe benshi barabyibuka yari ifite abakinnyi nka Cedric Amis, Fuad Ndayisenga, abakinnyi nka Nizigimana Abdulkari mu Makenzi, abakinnyi nka Kambare Sarita Gentil, Mwiseneza Jamari ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Icyo gihe Rayon Sport yari ifite umutoza witwa Titi Gomez da Rosa, ikaba yarabashije kwegukana igikombe cya shampiyona iyobowe na Murenzi Abudara. Murenzi Abudara kandi mu mwaka wa 2020 ubwo urwego rw'imiyoborere RGB nanone rwasesaga ubuyobozi bwa Rayon Sport, yongeye kugirirwa icyizere ahabwa kuyobora ikipe ya Rayon Sport mu gihe cy'inzibacyuho. Ni mu gihe nyuma yaho yaje gusimburwa na Uwayezu Jean Fidel waje kugirwa umuyobozi wa Rayon Sport. Twagirayezu Thadeo uvuyeho ntabwo azibukirwa ku bihe byiza cyane by'umwihariko ubwo yahuraga n'ikipe mu Keba cyangwa se ikipe ya APR FC. Abenshi mu bafana ba Rayon Sport baba bashaka kureba ngo umuyobozi wabo ese arabatsindira ikipe ya APR FC. Ubwo yayoborwaga na Twagirayezu Thadeo nta mukino yigeze ibasha gutsinda APR, kuko umukino wa mbere yakinnye iyoborwa na Twagirayezu Thadeo yanganyije n'ikipe ya APR FC n'umukino wabereye kuri Stade Amahoro mu kwezi kwa Werurwe umwaka wa 2025. Nyuma yaho muri Gicurasi 2025 mu mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro, Rayon Sport yaje gutsindirwa ku mukino wa nyuma n'undi na APR FC yitsinda ibitego 2-0, ibitego n'ubundi bya Cheikh Jibril Watara waje gutsinda ibitego 2 kuri uwo mukino wa nyuma. Muri uyu mwaka kandi muri uku kwezi kwa 11 ubwo iyi kipe yakinaga na APR FC yaje gutsindwa ibitego 3-0 mu mukino wabereye kuri Stade Amahoro. Twagirayezu Thadeo akaba avuye ku buyobozi bwa Rayon Sport nka perezida atarabasha kubona intsinzi, mu magambo make atarabasha gutanga prime ku mukino wa APR FC. Ni imikino 3 yakinnye anganyamo umwe, indi 2 arayitsindwa, irimo umukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro ndetse n'umukino aheruka gukina wa shampiyona cyangwa se ikipe ya Rayon Sport aheruka gukina wa shampiyona n'ikipe ya APR FC. Ni umukino wabereye kuri Stade Amahoro, ikipe ya APR FC itsinda Rayon Sport iyandagaje ibitego 3-0. Twagirayezu Thadeo mu bihe bye bya nyuma nka perezida wa Rayon Sport byaranzwe n'induru nyinshi mu itangazamakuru, aho abafana bakomeje kumwikoma basaba ko yava mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport kuko babonaga nta terambere ayigezaho. Twagirayezu Thadeo asize Rayon Sport kuri uyu munsi iri ku mwanya wa 5 ku rutonde rwa shampiyona, ikaba iri ku mwanya wa 5 aho ikurikira mu Keba APR FC
Rayon Sport iri ku mwanya wa gatanu afite amanota 13 mu mikino 8 ya shampiyona imaze gukina. Rayon Sport ifite amanota 13 ikaba iheruka gutakaza kuri stade ya Kigali Pele Stadium aho yatsindwaga n'ikipe ya AS Kigali ibitego 2-0. Rayon Sport yaza kuyoborwa na Murenzi Abdara mu gihe cy'inziba cyuwo kigera ku mezi 3, ubwo mu magambo makeya byibura ubuyobozi bwa Murenzi Abdara bugomba guhita buvugutira umuti ikibazo cy'umusaruro nyene wagaragaraga mu ikipe Rayon Sport muri iyi minsi. Ariko kandi ubuyobozi bwa Murenzi Abdara buraza kugira inshingano zo kugarura ubumwe mu bakunzi ndetse n'ubuyobozi n'abakinnyi muri rusange mu muryango wa Rayon Sport. Ese ubuyobozi bwa Murenzi Abdara buzabasha noneho gusubiza ku murongo ikipe ya Rayon Sport yongera igaruke mu bihe byayo byiza? Ibyo byose nibyo kwicara tugategereza. Bwayo nguko ibitandukanye ku buyobozi bwa Twagirayezu Thadeo ubwo yari umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport. Avuye muri Rayon Sport nta gikomba yihesheje, avuye muri Rayon Sport adatsinze umukeba. N'umwe mu bayobozi bavuye muri Rayon Sport kandi abafana bakabyinira ku rukoma. N'umwe mu bayobozi bazibukirwa ku bihe bye bitandukanye mu itangazamakuru. Ariko kandi ikindi azibukirwaho ni amadeni menshi atandukanye ikipe ya Rayon Sport yagiye yisangamo biturutse ku gutandukana namwe mu bakinnyi ndetse n'abatoza mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bigashora ikipe ya Rayon Sport mu mpanza zagiye zinatuma ishora amafaranga menshi cyane. Ngayo nguko twe dukomeze tubane, naho twebwe turi UMUNOTA.com ndetse n'UMUNOTA TV official. Njyewe nitwa Gladiator.